ia fiafi le aino le tua ia malule soifua manuia le langi e mama ia mo fole nei ia manoa te fatalu fatua i foi i paanga ma mo le tana no le uso le nei fiafi ma lo lava soifua moa ma lo le on sa ia tali tonu e ao lava ina tatu fa mo mo le me ao na fa mo mo o le vi inga ma le fa aftaile i le tua o ma fai foi ona tatu tu fei do le nei fiafi lo na lo ftu noa ia ngā ruenga matiu te sa tatu fa fenga ia le nei aso ia alu hota i ma le tatu soifua tatu fei do ia foi nunga o nei pena ta fai dangi e fa pe ona fa afso ia tatu tal no ai ma tu fai la na fionga ola tu sai ma le nei fiafi ia o te tono ve foi nei ia no e fa talo fa tu le Grace Recipient Community Church mai la u sina se tau lava le fa na witi ia ma lo soifua ma lo foi le tapua i le nei aso ma tu langa nga ruenga matiu te sa fa finga iai ia o tatono te fa malulu atu fai foi sina tuai ona tatu a mata le nei fiafi ia ono na i mea la iti lava i o lo fa finga i pe ma le vaenga o lo fa pe na fa sa lawa tatu fa moi moi ia o nei fiafi ia fataro fatu la sunga ta ia tala no le uso ia po le Grace Recipients Community Church la sunga pesa fonti maro se o te do le tate ia le mata upu ta ua o le church yes ia e tala no ina yam ta upu se vani o te do fa moi moi ati do le tala no le uso le ta amata mai ai o le to avio le tuspa ia i le pula yes ongo le telo mo tuainga hao onga esi o le a i me tonu yes ia pe o le mea koe kau whaia ia la langa le me ia koe fo ia le mea o lotu e whaavai mai ia tu spa ia tu sai mana fionga le li ia o nai ia pe o te fitala noa mo fai tau se tasi o vaenga o le tu se karatia le nia fiafi i le kau ana i ele tam ta upu le nia fiafi ia pe ino i mele wa on se i katia lona mta upu mua ia fai upu ono le fai mai ua o wofo ina ua whaapea ona vavae ona vave li liu e se ina o tō i le na walau ina o tō i le lofa tū noa o Keriso ai whaasanga i le tala le lei e se sei o kau maua mai e ofo paulo le mea o se kara le lei ua umanga wa winga le lofa tū noa le atua aua li liu kaka ua sui ko se fōringa mai pe o fa moi nga o le kauanga e ko le tala no le uso nga mori atu moi ai o kala i se nga le foi kau mau e fa kaua mai ar kala ngo venga ta kala mar ku se karatia ta mo o so ro paulo ye i o maronga in te choose paulo nga yo apostolo na tofi mai le atua e le se paskoro nga faina kala ngo ro paulo e o foi dar fai u pure no na iva il na le mata pu mo la fa mai pe ona matou moi fai atu o te fai atu fo ine o te fai atu ai nei fo o te fai atu ai nei fo a fai e talia atu e se a fai e tala ina atu e seisi ya te o tou se tala le lei e ese nai le o tou talia ia ana te mai se kara le fu ngale o mankara ia man ko fu de ngadu e polo tala le o le lof tu no me ben ia ai ko mai ska ka tala inga se ia le la fa mai polo ia ana te mai au ka ia le nei na fia la ka amaka se mata o fu inale se history se fa la potonga e ma fa ina fa sino fo mtaranga la titi le mele o le moment wa ele fa la potona le o ta o ole ole ha fo fa la potona de kama iwa e mai kama iwa me de kama fa kolenga conversa sa ole
Dia kira ngā leipo kaka mawhaingoina o le charismatic. Yang ha kongu ala Ia oisi. Deka ua the movement Yes. charismatic Yes, movement charismatic movement. Ya al vaenga lana. Se finga singo kara pupu. Me ona ole o tulanga o ia mana ia le mera na fe tau ina ele le tusinga a kalatia a pasa. Pe ona matou mua I fai atu. Ia. O te toi fai atu ai. Nei, foi. Yes. E vaile ila makanga upo a Paulo inga, mengkara Paulo. O Paulo le apostolo. Mangingo le lei, mai o Paulo o le apostolo. Mero la ia ele mai tangata, ele I tofia fo istangata. Ia. I think o le mea ngam whaile apostolo I inga ia whape na ona amana ia. Ia. We're talking about the first century le kemi o apostolo. O le tangata iu teia ma tangata ua liliu mai I tangata no ese ua liliu mai le whakirisiano. E ele mawhawhawunga le, in order to be a Christian, you gotta be a Jew first. Ka pe ngale le mata upule e kamwhai paulo e fōfō I. So ile whai maila paulo o ia o le apostolo, ma le mesa o elanga apostolo. Ia. E whape na o ngā seki e le whaavai lea, the platform lea, o mea umalawa muli mai. They will regard, those things will be regarded as apostolic. E regardai o awhionga pa ia ale atua. This is the word of God. It's authoritative. It's genuine. Melanga, Paul has to defend his apostleship first and foremost. Lea lawe mai roa polo I o polo o le apostolo e le mai tangata, e le tofia fo tangata ha o Yesu Keriso ma le tuale tama o le na toe whaatuina mai o ia I e ua oti. Mero le atoa ma le auso o malava o e o ia tea. Kusala o tala umai ala wha koe kala ia Paulo. E take kaka. Kala mora wha koe Paulo. But in order for that to happen, he has to defend it. O Paulo fo I le ele I me Yesu o so I fo Yesu. Iwe pe o isi mea manko accusation su mga alaia. Ia whapea. Ngas fulua so o Yesu. Ia alula ia yuka asui mai ia kamai ki lalo vinga o matatia. A saufo ila ia lauri ia lau fai o accusation la ngā lau fai hapea. Fai mai. Ele se apostolo ia Paulo feo so mai ngā apostolo. Me ngā le mulmuliane fai mai Paulo whangau le au. O ia o le lis mea mwhapena. Ila e te taula vai Paulo o ngā puipuia ma whaamaonia. Lona tūlanga apostolo ina ia mana ia ana tala e mulimuli atu le ala whawhika au lila I peonga e whaitauina I whai upunga o le anmo kupu o se sele o eser kala le awal kala poro mai o wofu and straight away kele o kusia apostole e pae maalia mai lava whakua au ila straight away introduction also sa o mai iwe mai wofu inga ufa peonga vavele liwe se o mai lora e tātou taimi ia peonga iai ia le mau tapo inga fo imana pasta o tātale le mele peonga ufa atu while we talk about this comparing reasoning see vai umai I mai I directions as we are aware of our insufficiency tato ta ua GRCC mal tato a ngalotu we are aware we don't know everything but the thing is e iaia o onga to pitoma manino makila le tuspa ia tato te vai not only theologically but historically ma tato va ai ile pe biblico pele ai pe tu sama onga tu sama ia pele ai pela onga tu mau pela silile ile I movement pe onga sao o mea pito silia ona va ai I movement le pe onga fa onga ina ia tu lo pe ile upolo fa onga ya sunga charismatic pe e au tele umai lava a iaiska ka ele makua iai but still under the umbrella lea ia po iai fo iai laro umbrella lea a ele matua practicing mea laua attribute lalo ole whaamalu lea charismatic pentecostal mea umwhapenga because
ole tūlanga le ngā e au ona malama le Cristiano. Ile vava ai e la ile talfasol pito malanga mai le lotu. Fakuskusa la ia le keimi o Yesu, keimi o Paulo mala apostolo o mai au ngata ma faso solo mai keimi reform sau ai lava. Ia whangau le loko. Te o mai lava tatu vai teim. E o mai la kako vai keim. Ua whapenga o ngā o ia. Ma lave ia le kala lei. Ma le tūlanga sa kaunga iai. Ole sala la po ole whaale tonu le kupu I sau mai I le pule laa. Sau mai I whale a onga kusipa ia. Sau mai I seminary, sau mai theological colleges. Sau mai ngā, sau mai I kuarpula. E hao o I nai mata upu nei. Ola mai lola ia leo leska mai kiking whangau kasiva varsfulu kasiva iwa o saua laonga ma ko le loku faitau tu spa ia o ina ma luatu ai lava ia nga ole tuanga kisile fia mea uma pas e kakele lom ia te ilan famasi nonga paule mea one of the o mea mangingo lewe I pera tatu taltonuina ma sali ole upole tua e ao ona usita ina ole upole tua e kakau o ngai loa in order peor mere masanginga tala no ai ta in order for that word to be obeyed it needs to be understood so we have to teach it ile a wala fa penga malama inga knowledge lea mana tuala in order to glorify God which is the main reason ala access le loko ole vi ia le tua fa ko avi ia la vala le tua inga ua ia le usta inga lea e fa no la ia le faife au e a lofa le tua mana upo le tua I le vaio mea ia ua le toe ua le toe uska ia ua le toe mulmultaina pe a whakuskusa kula varke mea susau o movement ia pe ona tatala noa fu I pasa e whako a philosophy ngei mai lava elengi mea makukua 19th century 19th century E leo vai kemi o Martin Luther ia po ai. No, mamao ke le kua. O ka mala ia la ka mai ai uma. E mo e ui la vanga ia ngai ko inga nga kemi pe ka wariali e winga ia. Ai le I whapenga sala lauma klopo. Whako a sala lauma klopo mea le la o mai lola ukala I le mea la pasa. Pe e leo nga amaka whapera utala I peila o le ingoa lea. Charismatic. Le upule charismatic. Le kaula charismatic, you think of this, the word itself, it's a combination of two Greek words. O le upu charis, means grace. E le upu mata, charismata. Mata is gift. So grace gifts here, po mea lofa le lofa tu noa. But it's known now o mea lofa le nganga. Ta ulola charismatic movement, o mea ngā e whamamafa, o le whaataua, o le whamamafa, o mea ngā iai. Na iai luma, ia o ngā kamaronga, o pahan e poa ia, I luma kula, o mai la I kasiva o ongu. I think any Pentecostal, any charismatic Christian will know this. Me la kakarangoa, because o leo te tala no atu, pasta I'm aware, ele ngata o le te whaasoa, ele tino keriso, au ngei fo I mea kau ke puea. It's going to be there for a long time. Ioi. Lo ka ko nunga ko ngā technology e maua I alfa upunga ne. Lela sa ungo de pia fingi. Ioi. E ila ia tulanga ngā e aunga. Peila ole movement lea, peinga globally recognized, globally known, maka ape pise pa, se fai kirir ka ape movement lea, ile kausanga ka siva o hongo. Lea la ke nga fai ngoa mai loa tangata le mea nga Azusa Street, Azusa Street Revival, I Los Angeles, California. Peila o inga, and apparently, o le loko me ko kisi, they were supporting this. Whether it's a allocation, or whether it's a venue, or money, or agreement. They agree with what they teach. So some of those pastors were there. Kangaka me kisi, mapapa kisu. Lela sa we lola le ko inga mingoira. Ai ele ngata inga ele ngara kasiska usanga Paulus Revival will go for 3 years and more. Would be nice, Moses te mitato
toe vavaai atili i le tulaga lea o la foi i whamamonga o la foi whamamonga ona ua fea i le tatala il taeao nei ami le fiafi nei o fai launga langa launga le asonga ka malonga William C. Moore o le mea uli Amerika Simo se pisca karakapi se receiva ngana manga Power C. Moore ke mangkua ala ko man ka alo 7 changi sila ngala o kakala nga launga one of his main point nga stress level il ke minga mafa ole tautala ngana ese okay e fa malosia ina fa pena on tala tautala ngana ese his very first sermon nga ia launga ole kaukala ngana ese ole fa ilonga nga e loa se tasi o fa tunguina ile nga pa ia ko singa ma faatumuina ma o mai lava tangata pa into this ma fa perang versa lau ma ka apela ver kala le o ngalanga fai mai o I na toeva ai mea na tupu ile aso pentekoso mua e sa o de mea pastor o mea mua pastor ele ai it's so clear mantua o le aso pentekoso ele fa peo se aso pentekoso mua o le aso pentekoso o le fa mana tunga o le pentekoso ai a fio mai ai ia le anga pa ia peo fa ko nga Yesu nga fa yo so o ko wo se fio mana pa ia mo to le mana fa o to mo le mau a o eselan me le o fa ma mafa tangata muli ane ile ka le sia o le fa mo ia se langa pa ia mo to le mana fa ko mo le mau a le mela len kupu I o fai mai o le sipente koso nga fai mai o le mea kongo nga len kupu nga luenga e lua leo o koe kupu I le kasiva o ongo le kasiva o ongo le le fai me kasiva o ongo le fa solo kwai ile kasiva sfulu lima that's how long this revival I fai tau it's interesting kasilima bu mai lis kama I fale ia o le ofi fale nga o lis fale fai kaukala nganga ese pe nganga fa ko maka ka male kaukala nganga ese wa kele mo re history luku ka ilo ngisi wa ka kele lo mangi mea kele mo re kala fa solo pito lot kersiano ko inga kaukala nganga ese until this time sai mera o mai lo I o mai la kasiva fikus fulum o makwa sala o I Europa so le kausanga ngo lai fulu longa la ke soifua mai pasa wa ape kamale ia au luma tu penga o koe kukuila la koe sa mo e koe nga moment o mala ka ko vai ke o folinga mai la so se loku lava po so se moment po so se fala po tonga e faiangi mea e le folinga I le mea lea o pe se me se le mea o pe a le ka karanga ese o ele oskersiano pe ele perfetanga perfetane pe me o pe o maulalo level fa kersiano pe kere fale anga pe ale mo carecia le we ya e mo le level de the standard lo ko sa o release fo yes pe lo o tulanga nga we ya sorry ai au kuso o lota na no ta inga malota mana o funga le apasna ia loa tangata ia o ina tangata umalawa then with the help of the Holy Spirit they will choose for themselves because if I can say kele fa ku fa pe o sa o matonu umal JRCC winga tala e yai nei tangata na fanga nga wola mai I ko ka vunga ele fa maongi o loku ma vai ngi ka fa wai ele ola o sa ele fa longo la ngo fi o so mai lo la ma kamale le pe ma e lu ma se elo ia la kuloa foringa mai o sa o me ia se meranga fa longo oi ele kaiki ma si lo ko pere ma saulo rai I wo pewa wo se me la fai a pe manga ia le ala pe fori mai lo wo se o sa ongala le nga ngi be fa pe ang tupu le si akanga u lo le vanga nga ola ile kaiki
a ke e ua wali liu sulan tapo inga me fako loa la le o le tu it's sad for ngale ol fsili longa inga o la kuspa ia la nga ai or ka ki pope ma au like ki malu la ve fea so o tulanga langa konga ia ia loa ke siano fili for himself ia nga loa ele ai ia faisanga assignment faisanga homework I'll fight out where is this movement from? Why the Melchizedek? Why the evangelical church is here? Why the Pentecostal church is here? Fe sauma ye, fe trauma ye. O ameng amakamai o ala tu tu fa. Pero silinga de kofi fe kolonga dua. O ala ni me te loai. Pre Pentecostal. Ya lotu foi deu tata o ne ya fiafi. Charismatic. Ya. O hani fatingonga e te doai Pentecostal charismatic o le la se peo mai la val amatanga it gaming up as o mal gaming o menga tatu te lo pe on fait e ai si e kalesia e sinka mai Pentecostal e foi si e kalesia mo ko mafia fiale le charismatic o kuso o le kakalango se me le imse se fia ya we're talking about something ele lo ai ka ko ngam ka ko wa nei anga o le trace funga le pe o le kakalango le foi fa maungia mat kuspa yes e o fo paulo ia o onga o onga ia fa se me le du mama ko ki kilo le fo ngani po kala fia ngai le ele simo ia arka bu fa so ia pe nga fa so a fa pe fu ia es fa de con ia e mo fo da ngo e fa do mai ma ia se fa o pele charismatic mai io fa longa langa o fuanga pas o me ngai lo ai e me mo lava pe o fa ta wa e si uso cristiano e la ko onga ka o fundamentals and one of the fundamentals o tau talanga isi o fai longa mo le lo ai o Christian stangata tau talanga na isi e sa ora ngame ko dingo to save the picture up ele okay if a pena fai longa mo ngai lo Christian ka karanga isi are you telling me eles Christiango ia John Wesley I tell me eles Cristiano ia George Whitefield. Eles Cristiano ia o kafau olo. Eles Cristiano ia fefe au ka ikima ka komaku nga maliliu ele ka ukalanga nga isi. Because I need to know. I need to know. Por mea la elen Cristiano ka nga. Fika langa le fa pese o nga kawonge ai. We're talking about fundamentals here, Pastor. We're talking about fundamentals. O ko piko fa vai irreplaceable i ko pongo ko spaia kusara mano si pesa no ele sa longo inga ele que sianga no sunga why because o que ele loa porque ele vai o que ele fa longo e ka karanga kusela mele mele dise me alo fa pepenga ya kai ka uangi kara longo inga la va pela sa o fundamento mele inga maliela eles que se amas o pe pulanga talanga ese o fainga fama lo longa fo fai fama kuso meie sau markamale ole charismatic el charismatic clear you cannot separate the charismatic and these practices speaking tongues fama lo longa fainga perfectanga ole o ko nga musika fo ngale wo ko nga bit fonga one love alu mai mana tu ia música que Cristiano ia pe o tato ka kala ka piano ka drums ia tunes ia música Cristiano o isila loku ya ngai you can't tell ia se singa na club male loku que le fa ku fa pe. But that's the thing. Kauanga singa ese singa. I mean, not singa ese. Kauanga ese singa. Kauanga ese. Kauanga singa loa ese singa me. O la vangolale. We ko nga worship nga ya le simenga nga walo apes la le ka o le menga nga walo le il sauninga. Ko I faile le ko le inga. Sa wala apos kolonga
kolengi kua marisi au kamanga, kolengi mai, kolengi kua marisi mai, kolengi mai. Ia ale alu la le kamanga le ingu fang vai e pisi mai. You tell me po o vai me fapenga. Ia ka vai vai. So a kwai fo nga yo ka ka ko fang vai ma be so le ka ula be fo ka ka. Kiri vai la pa me ke vai yo feu langa fang vai. A fang ka pa ka pa me ka ka le fa nga i me fapenga. Pe ia mai mele ia por fe ka ngo for kus. Yes. Isa so fa so ese foi la ngo le me. Ese foi esa la yo ango mali. Ese foi fenga la fa la. Kulanga la pasta pe funga le fa atala funga ai faisi ma kuikuia faisi iyo onga ese per kala polo tala lei because that's the thing, okay, why they do that, why they worship like that. It's all come back ile loa la ia don't just read it and then go and no, you read and read and read, study the history, study the original language, study the background, and then you come to the conclusion. And always compare to the rest. Church fathers, don't just pick this part and then think, okay, this I have a fella contradict my rest or yo failong ongisinga vaenga e te loa pero si fa fenga lo charismatic mal charismatic so menga lo charismatic to ainga ko nga mera funga wole langonga le la unga ka fai il fe e meva penga cheering amen hallelujah meva penga ala ia ska ka la fifa longo ai se la unga yo mar ko nga faila unga la funga le kusa kele ko amenem hallelujah ile upole tu amen biko vada amen penga always honestly okay ka kipa ya o fifige o fasia o ya menga amen for what amen that's always comes to mind. Amen for what amen ele amen yeah mo mia er cristiano when I see those things o kalo le taita ma ilo lave inga o mai ko nga me lua tama e lo fangia ia ka o lo ta wele swafo ke riso ta wele tino ke riso alanga o le mafo faula ile falta po inga ile tua ia o kapo e pe on fa o tapo inga le tua e fai tu sa mal fasino mai ale tua ele va pe pula ka ko e ka ko me fai ele va pe un peu menga i ka ia le tua fa nga along e fa ko e ka puai o ka ulanga ele tua mai le tua le afi kula ulia fai la wala that's big of a parents for ka ingol me when you worship God according to his word e kusa malanga fasino mai ele pula o il fenga lo ka po o le akala o le pula o il fenga lo ka po inga le ali ia ma se mal tanto nunga pe lo la ia le asa uskoi inga masilo makua il ka ko lo kuele ka kala nga isi pe ola ia sur ele ketsia ele mo la lo fu ele kulanga la pe o ke le fa pa inga fa le po fa se va le vanga lo kula lo kunga ye ele kisiang anga ele ka kala fa nga me ko nga and then comes again ele teaching le kala ngo ia karatia ia polo ele karatia i me alofa ia mafua o le anga e se a me alofa le anga ese fu le anga fu le anga e loa ile anga langa me alofa anyone can have it mo ko ile ia se fu pe o winga nga mo fo le ka o le ali e mata la il kanga kalu ele o le sa wa va ile la kolengi de se va nga loku se ka ika manga ye kele ka fi mai fa manu ye na ulo fa manga inga kolengi ia sa vola ia kule fa ye ko ka ko fa ka e for sa nginga ngo maka i foi se le kala ngo do ma mo e muri mai ya cha wa yo fa ka i foi ngale o literally apply le kalanga e mul me o ma te foi le ma di ele pe nga makale ile video nga
le sa vali le fefe au a kolkolo ka pinga ma ko ke le nga ka kan kolkolo so ko ki ang kaya ko nga sa o lo ki sa apo fe ko ko asi me fe au ka so wala ko se kuri kele basta si lo ko e ko sale charismatic movement ma le si tu hainga tapu inga po ni le ta o le third wave e po da e sa onga me e si no fam ka ko e pe fa research o ha me o pe o fa yak foi la sunga pasta o le ka ke ia onga e nga i kongo roku e fase se nga i makau e aulang kikilo uma nga i vaenga ia e koi fa manatu mato e tala no e a pe o le kuranga nga ka pokala me nga ka ngo fa vai at kuspa ia e ku ka se kuspa ia ia o singa fam kana ala ko nga o nga le ka u e me mai o ngalu dona tona third way if I have to answer you in one word I would say yes e kukusa kusa e charismatic third wave e fa ngau mai le inga il mele le movement le charismatic e tonu o le Pentecostal movement le la vanga la ia pe ngalang ka o le third movement le anga o third wave le anga ia isi me ngai lunga wa fa ka inga ile asusa street revival en ka ngoi 1905 and in 1906 ngapi nga ka apele le movement le o mai lola ia ile kasiva varsful luma mai la karaka mai ka kupu foi la ia le le mele alanka o le third wave le nga they believe o le longa kolu le beforinga mai if I could say o le Pentecostal kolu le kupu o ile el keminga asusa street revival kupu ile skemi mulmuliane le sawa ya le o ma keminga o fa longo se me va pe word of faith ia makamanga le name and claim you afa ya pala la ko me nga pe kala Yesu ve mai afa ya ko le maunga le e konginga ya sami so and that's wrong me mo yesa ko i kai mina kusa they literally apply that manko e me nga ka nga mo meo hyperbole hyperbole ko nga ile longa nga le la e kalango fa penga Yesu i ole tulanga o se mea ele mafainga kupu ile o langa mo ve makala Yesu afa ya ko le maunga le o fsiri fa fiengi maunga konge ele o inga sami wale fa pele o kung ele fa pele o fa tua saulo la ia le il cristiano fa tamala kangola ia fika fa penga kangola eve mai lang fe mai Yesu chakaunga e alanga fainka solo maunga fuli maunga la for maunga il sami e alua langa la ikikilo fa tua fa ka inga ko nga menga pesta tau ma ia ai kakalo ia le malolo ngal ku inga me le lava fa tua but the thing is it's not like that okay you pray that's good if I funga le tu kalo of course yes if you o ye me uma he hear your prayer nga e fa kuku I ala me le malolo pour le ale tu me vola nga e kele lava me la matia I kusala o le vanga muanga le nkupu o I Asusa Street Revival a femela ko that's a first wave o le menga la de ka o yori ngalu tot me la le ka o third wave al vanga longa luanga le movement le word of faith makamanga name and claim o se la nga le o mai la kemingai makwa popular yasonga fallinga ila ia le wale fatu ka elengi me fa penga o me fonga apea lava ia Yesu can't you satisfy with Jesus and the forgiveness of your sins and the justification of your ele lava nga a ko fi manga afu a kupu va venga of course vi ele li que le fa pele me fa ele tuanga fa kupu va venga ale wingal tala o le mea le kaunga e oi o mea utupu
o mi milo oe ma se ro tal tonunga ma o se foi la o kan o fosi mai le upole tu le mea ke manga o o le ngalu la le apasa nga maka mai e fai mai ele pentecosto ele charismatic al wa uma enga so le o kukusa uma lava male kamala e kerenga ka o le new charismatic pe ka o le power evangelism ele mele ngalu kolu le o le uka wonga sui fa pedi kamala le nga kelenga e known le lako introducing o le menga o le love in the spirit akale ang pa ia kele loa po fesau e nga me nga vai sa mo le skemi me ngai au kalvou ia fai pia ele pa ale o ka vai no ele se me apenga but vai le ra su aku this is where it come from le ngalulong kolula le o le si me mangingo le uli le si fa le kongunga makakira uli is their denial of the sufficiency of the scripture kama ia mafia mele wo fai mai ele tu a fa pela unga upu e ka kau lava nga iai whaatasi maseva venga. Mar wha moe inga ia kar kongo i kangaka. Saule upu saumar wa venga ma whailonga ina e tel tonu tangata. I don't think se mea whitauima ma saura ngā mea. Ia ma koe ngā mea ngā uwhai maile atua. Uwhitalai maile atua pe... Koe ngā minga ngā lau sanguanga lea ua launga, koe mai mara venga. Pe o misa i asunga launga i whai whamalolonga. Kaka sau pipili, savali. E me fo me mure fa kudisi o kama mai. Mai o ia ngar kaka loa o le kua nga fa ma. A fa lo malolo. Ia me nga le ku. A le fa le crusade. Fa le crusade. Fa ngoa o le healing crusade. Healing crusade. O silinga mai Yesu ali. E mo kingo. A kiki vela le context mara nga me kuspa ia pasa. E ye le si va nga le fe mai. Le ima se ma ye le mfa fa ma lo Yesu nga kai. A ti al nga solunga ma le ministry Yesu kele o ma inga ia ele fa malo lo inga ele fa pe o le mfa Yesu but he has his own reason pe o le me vonga le nga le fa malo lo o le fa malo lo Yesu le il ma e me yang o yang sala me su le yang sala o le fainga la vol me inga ia ali nunca o kio le tu ia ia fa ali ele manna o tama ele fa pela la fa ali i me umalava man kofu eles kan ka alang ka waso le pule ao le tua o le pili pule I lole le tua so le angale ka waso nge kama ye fe pe angale pilinge so those kind of things I'm faile tung fa marolo e ma fai pe a fin nga lo le tua he has his own reason ya ol kuranga la ol e ka lo la le third wave man ko nga ngalo fo ya ale fo ko ka so mai kamala nga fa la ko perfecta fa la ko apostolo wa fa pera o dia alelo no o isa we eskelila o le mera pixiringa nga le manga ya pasa e fa mai e kalikongu ile atoanga sufficiency kuspa ia ko e fe mara ko menga fa pera la umala unga fa isi menga ele kong fai luku a ko sa lo markala nga mai ia tato fifile mulu mole tu tak fa kali se upur perfecta ala me fai lang ava pero fa penga o ko fa ngale le makuspa ia o ko fa ngale kuspa ia ale tu ale lotu a fai ko fa nga fa alinga fai ia fainga ia a kukuspa because we believe our church and many other Christians believe ile love voltuspa ia ele ko mga umia ia nga mea lawa lava kuspa ia po fela ve fai ai pe fai mai ama fai yakua lava ia tuspa ia lava matutoi la ia la wele ko nga ko finga nga lo le ko it is simple yes we complete o le third wave la le ye matskaiding apasta o le fai mai le tu o fai mai ia le mea le la fuka usanga le nga o mai felicia kale sia mai le fio mai Yesu ia o uman la nga kai mi
po de valsfulu vai sulu nga fiku sfulu le ke sa o valsfulu e fa pipi e fu sai nga il ki fu nga sa bara e ka ke la ko fa ka ka ya musu kinga o fa ko kinga se o la la o lo ko se fulu ka usanga ani la mo la lang fa pi ka se sai ndu mo o le la lo lang e da e ka usanga eu fico so kinga me kinga se ke vai ka ko ke vai fu nga me ya ma ko ka ke dai ki ke nge wo ka vai ko sa fa me ya la lang o fa pena su cosa so mai mau ko na vai com os paia a me os paia ele losta se tu ele dos cas sa pero o fa so se ka ki ka eu ka fia o que salva se os paia nga vai o me la nga mo ele me me mo ele le lava os paia e que vai isi me que sa ilia isi me fa focus paia e sa rola ia uma coisa se ia pico ia le mek sa basta sin long fa o le mta fu ngalim e remain better for the city e mantus pa ia la le tu ainga tanto ngale o le moment e tu sai ma o nga ia e fu e da fio nga le tu e se o kalek fa pa basta mai lava ile fofuanga ale tua mai lava la makanga ole e male ia sa kangi e mala vale sa kanga fai I fa pena ona ava esele taula ingal tangata mele upole tua me vunga le sufficient el kuspa ia iska ka wai wakalo ki apolo maka fa pong sa ingal me talo ki apolo maka saulola ia fa ka ingala pela ole kenese nga kene se kolfa mo ngai fai e kanwa ngara va nga ia o sili amat fa mai o sili le ata mai o ngata I manu umo le vao na fai e o vale tua o fai mai o ia il fafini fa ona sili sa kangi fa mai e moni ia na fetala mai le tua lutele ai ila uma o fatu anga mai lava la makanga o fisilinga le kakangi lava il gaming o fa se enga uma ma fa avaleang o misleading uma the distortion of the scripture so in order for Satan to take people to hell with him he have to distort the scripture he have to change what God says o le men fil ngalo ile tua mele tua o le aso ke lu ai e ke lu fioke pule o lu la uma la o lo le malenga asa sa kan fa mai did God really say that that misleading mai le gaming ai o mar gaming ai la fai lava pasta so se me lava la se o fai kongo le loto le tua ya so ngai e mafua mai o nga ua mimilo o question e kanga le upole tua distore kanga le upole tua o fa au se kanga le upole tua le winga fa vai la fionga pa ia ale tua ia o kupo e lola ia le o faseinga le so mai lava la gaming se ia o mai gaming ai o fa penga lava onga o fakele inga le malo siole o le saua le fainga le ia le kio a ferkala vonga le ale tua le kusima ia Jakopo mai ia one I tele ni so to e fie faima ma faia onga onga la kulanga la le so o le fautuanga la vala ia mo tato keusiano ia mata la la e onga makala ka kulang fe mai ia pe ke lu fa mai ia o to fa auta ja me ka fa auta mai ia o to fa auta ia o to mata la ona o le ua fai o to mona fili fa mai o laia la fe lu ai solo me ke apolo le o lo fe lu o ia fa pe o le ona tangi o sa ile sta sina te aina o le ana le winga kala ia fa auta ma mata la o le winga kala fa mai be alert and of sober mind why ina ia awana I fa se ina itatu o ia fakingonga ole alertness nga mal being sober le know the word study the word know it in its context o tulanga konga ia o kersiano la tatou fa na ole tu asumi o le mele konga ia o le consider this command o le ia auto fa auto ma ia auto mata hala
wa e faseinga kako Ia. a le fautauta Ia. a le matala me mga iai lalole o le li o le I loa le lei ongo sai Ia. fa pale o ame kupu ongo sai vaenga Loto maulalu. yo vaenga ngal fautauta File mu. vaenga ngal matala I loa le upole tua uska le upole tua fe ngai mati nga ono sai fe ngai mal popole male atua tu vale ono sai akamo e fo iwa mpevalo vai Ia. matala fautauta inga ia ke iwa maua o le onga le Ia whare kongro. whare kongolo inga so Sui lo manu mea lua. o tūlanga lai kāku I tātou tatalo tātou tatalo I whapenga onga tai mai o tātou wala I tātou enda ai le lotu ale atua e whaia tonu ai lona whinangalo ia a whapera ki wa isif si so what's the point this the point pastor ma aise o loku e pule le fion pa ia le atua e ke loku ai a whapea fo I o tūlanga ai o e lofa si au o e lofa kakalo mo la fefe au talo mo fefe au ia ile a lofa le upole tu o pengo festasio so tatu panga kasi o mele to sina o loto isi kersiano isi au ona le tu ole it's their love of the word of God not just love to preach it and to teach it it's their love to stay and take it as it is ele fai ai sanga pule ai pule le upole tu so that's the remedy that's the solution ile mele that movement pengo silam tanga se o mal termine o fole ala ia pule le upole li tatu lo le upole tu do some research go back to history read the word of God how for the history ti no mea na mafua mai mele yes te wadi makai nga ese mesi se ko amaka onge fai pa onga wo fai mai pasta savea onge fai po fai mai e fiso po ya ase me funga ne kwa kupu lu ka sanka lu ya le la kai ngai yes pe o ia me kata no ne pasta wo matu le turanga le o le sefsi do le fiaf yes e se si va nga o I fo yes pasta charismatic le tata no o fa uma foi etapo kalame ia fafta foi la suma mo le ta fa soa ia alinge ia fiafi ia te ona tu pose lilo ile tu langa mala o salo fa pena ia mo foi ne ava no fa pena ona avatu ai se fa ma fananga ale Christ Recipients Community Church ile tinaya pene ia malfa nau ia ai mase lava ile le afine so semale ma mila ia male fanau e tu sai mala au le pa ia le tua ile tamaya tele ai so you know walu neva yaso ia talfo no mo tala nafi no fu ma fa I winga mali e fo ima o le nei fo itama il tato ngalu e ai ia se lava le tua ia sa le semana tu o le avala au le tua o tatu pe nei ia pe ka eva au le tua o le nei o tatu pe nei ia God is sovereign over all he knows everything God know what he's doing se le fia le tua langa me la fai ia o nga pasta ia le fa ma fananga le tua ile ainga ia me se la fa now ia ale ngata ile pasta se matu no usamu o le nei to ina le wo tangata uma kamalo Jason kamalo Filipi tu sia Filipi o ngango la vanga ko inga le ngalo o le hurry up ia ma Filipi sasa la val ale wo pe wo mo ia fa ma vai ngato ina la tu ia na ia nei yes ya wa pe to ina le sa u fa lo mai fo ina yes karo ia o finga ngalo tu tasia o le ti ai le seua pe ana fai tatu telefona ia o tatu wola wa ia au le ia ai fa fitai o le ngadu e fo to ina yes la si fo o nai ngadu e mal fa ma o ni nga wenga fo I sa to fi ai tu sai mal finga ngalo le ia ai o te tonu le se si va nga yes ia le nganga fa tai ia la songa le fiafi ia tu sai foi mal fa soa fa manuia pe le tu ai la songa
Tu mau pena na whaunga ia ai maise ia maua pea le. Poto malea ta mai le tua i lau sunga. Ia wā lava le. Tiu te tau ave nei o loo whai ei vai aso uma. Ia o le whaaswaina le o la nafi o la i lunga. Se o ta inga le tala noa le uso. Ia. Ma au te tari tonu. O le whaunga ngā le tātou por kalame le nei a fiafi. Wha marurua te fo. Ia whaisina tuai le nei a fiafi o tātou amata. Ia, salo le a whaale lea atini se taimi o i doma. Ai, whamanuia le tua i lau. Loto le nei a fiafi. Tu sai, ma le tātou por kalame. Soifua, ma ia manuia.